Ndizi TV Ubwansu Gusii. Chiaragire Isato chiabono mogorobo mwancho morigereria bwegetaseni kia Ndizi TV asentunda ende tokomera na sembe asikirenga giokone kebuna tonyera ko bato kumanyanganya leko bagwateka kurwa ketego ikira chinga kibune chinga kiabariki baitu amangana maya bagende tokoba kwebusura sechi county asikirenga gioko yasangereria tonyera ko ba togosanga amonae aseliboa elimona mange tu akwariganirie kurwa ketega ati yabo taro ya ye omo waziri wechisemi ezekiri machogume constituency ya Nyaribali masaba omoyego nyara ko bwikiraniwa amona barai mwanchumo ligereria ngati yali amange to kwariganite ngurana ndase kagitari getambe lindera ko batokomanya ne amona inganya leko bagagwateka kurwa kete wikira chika kibonechi. Chomo ligereria gwetera se mitandao ya itu ya Facebook tonyorebu na Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website ya www.ndizitv.net Sara Momanyi nero kwene kia buna chibicha mwelio kichago chira senchire boikera nilitira neguru kwa Josephat Amisi na kwa ligantonyara kwa batoko sangamo naye kuru muchakano goikera omweli Amayia Chinsa Isato mwancho morigereria litkolia Jumapili niga gochaka kurase county ya Kisii anene kurwa ase constituency ya Nyaribali masaba asomo waziri wechisemi ezekiri machogu anyara ko bagwikira na ase skuru gose ase kanisa ya eke katoliki ya Liatirimba yego toka ase ward ya Gesusu ase omuyega bwa masabo unyara ko bagokorekana ase ensemo eyonigo machogu boigo anyara ko bakwira ribaga elio nagosemia abantu kurwa sorogongorwa Gusii banyara ko bakobwatana nabo igo kobeka omurembe no moyaga boigo nyara ko bogikiranirwa amo nabarai agati yabo omojumba ba constituency ya Nyaribali masaba Dan Manduko moliki oitomilede Momanyi na nyara ko bagwikirana se omuyego iyo nagotwariganira robotiro kubatia Nomo yega bogo changira ekanisa yege katoliki ya Liatirimba asokorekana asenseme yo imeye wadi ya Gesusu ebunge Nyaribali masaba ase abarai au baikirana bakoragwa no mwaziri wechisemi Ezekiel Machogu. Siasa nigo etatigwa magega ase abarai au barorekana kugikeria ebikole bigenderete kwene kigwa imeye county ya Kisii ase nonya nabo omwaziri aine kiabuna obeire gakolenta abarai bonsi amo lyokonyora amagendro kurwa ase serikali enene buna egesa kukyomo Gusii. Niliwaita gavana Nyamira, gavana wa hapa Kisii, nikamwambia mheshimiwa rais hawa, nikawapeleka mpaka kwa mheshimiwa rais. Nikamwambia agenda ni moja tu, tuongee mambo ya maendeleo. Rais wa Kenya ametushikisha na iko mambo ambayo tumekubaliana, na mimi nikiwa kwa serikali najua ya kwamba tutatimisha na tutafanya. Kama wewe utahitaji kuheshimu wengine, kutii sheria, bila shaka Kenya ni nchi ambayo tunasema kila Mkenya lazima atii sheria. Hapa Gusii tinta kitu sajili tani mushinga kila sara ange na tinta kitu kwa ile ashingi unu mwaka na taiba kwete umwaka ongeri
Omokonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Munda nigo eatananire kurwase kiburaburu kigendete kwenekigwa ime county ya Kisii asasaba amabera gokia ase omuwaziri igoro yegekore kyaenekigwa bwangoiga chingaki omo principal o Kisii Polytechnic alenge kwenigwa waziri na wageni wote ninaomba msamaha kwenu. Hii tunaonyesha kwa dunia nzima ati wa Kisii ni watu wa furugu, mtusamehe. Mwombee chimbo hili la Kisii. Omo women rep we county ya Kisii Doris Donya nigo amocha oborai we county ase alia eira yogo tacha koirana ase serikali eyo ase boigo omo women rep we county Nyamira abolia serikali ye county ya Kisii gosika omo waziri Machogu lakini abanyali bali muanje bakuno mosiasi Machogu wala etingoira natimweli nindayo bokumanyira atini koirana nyuma sitarudi tena tuanje tonjorerie na tutumanye nganegesa kutole kebwanete kwanu munwa yamo toko yanira kubaganu kabiri ntokwanu munwa yamo toko ewu morai twa muminyoki twa moita kuyo ni mbaya na nje tigangwa ni muno mokumbu iyo ni mbaya anga basaka mutakete kurwana lyo bakumbu kutanga tole tokura kataranya mabwasiri kugamba tobe yatubakabere abarai anene kurwa county ya Nyamira nigo babolia omwaziri gosikwa neye maiga yo mwaziri gochecheligwa asa matanga yoko mwanya omo principal o Kisii Polytechnic ase boigo babolia abagusi gotwara obomo oyo Machoguga nairo mwaziri weka tobwate Gusii and we must respect him. It doesn't matter who you are. Kwenye toko mosikase kelwe ikyo mosikase miaka yae usawa na wake nilaumu wajumbe wetu wote kutoka sehemu za Kisii na Nyamira. You can't tolerate watching our own minister being ridiculed. You must come together and show abagaba na abaito mwabaraki omwana olyakane we asika omwaziri usawa wake mbapebida Gusii asitolebonoiga tunaonekana vibaya. I want to plead with my political brothers. Aba MCA once aba MCA gatwa ndo chenche tabia UP bana budete kwangora bango gendura ngiri mukutano oyo nigo bakora nemeba yeno anene gocha ase abanyali bali n'abagusi bonsi ase babetaha twarindire ndakama eto kiya sileti nyali bali ma wani buriyo igiye tochiriyo mu Gusii esimu state wurane because garumo nyali bali arebe kumurika twarindire ndakama nao unaona ni mangumi ni mateke sasa tunashangaa kulipotelea ingetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Biamono moriki oito Mildred Momanyi asoroboti orwa senchera yobo ikiranto tigarete ase omoyega oyo abarai ao nigo banyara koba goikirana ase omoyega oyo bwamasabo na boigo omoroyego yonyara koba kwenekia nga abarai yabo banyara koba bagosira okobwatesigwa gokoriga kibesa osogo changa kibesa ase nchamaagacho yekanisa eyo gati abarai abanyara koba bagoikirana ase nsemo eyo no mokonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Munda na bigo omo women rep we county ya Kisii Doris Donya toto na bigo omo chumbe we constituency ya Nyalibari Masaba Dani Manduku yonyara kobaga kobolia abarai ao anene bechi kanisa abanyare koba bakonyura anene abarai babo ase amasabo na bigo gosabira ense ya Kenya anene county ya Kisii enyare kobage gotwara omurembe nenga na bigo yonyara koba gosirwa bene no county commissioner we county ya Kisii Yamatiga yanyagosira Nelson Onkoba oyotoka nyomba mwari tukore ijumage sungatie nigekwerera amayanda bwatete amategeka kubwatekana muno gusiria kwa omwanchobo umwana wana gajakarwa. We have become brethren
We have become co-workers and soldiers for Christ together. And so, even as we welcome our visitors today, we are very happy that they have come in large numbers, and I know that together we shall build the sanctuary of the Lord in line with Haggai's commandment that we must go to the mountains and come down with timber and build a paneled sanctuary for the Lord. Sisi tukiwa na nafasi ya kuongoza, utusaidie na maombi ndio tutende mema. Sababu hii nafasi ya uongozi sio yetu, ni ya wananchi. Na ndio tuweze kubarikiwa, lazima tutende mema, tuwafanyie kazi ya wananchi. Sio ningeomba viongozi wetu wa kanisa, tutoe kwa maombi, tukifanya kazi, tutumie nafasi yetu ya uongozi kutenda mema, tukue baraka kwa wananchi. Gati ya MCA boigo kurwase county ya Kisii na barai a kurwase county ya Nyamira nigo banyara ko bagwikirana se omuyega oyo hase banyara ko bakora wano mu MCA wodi ya Masimba boss mairura huyo nyara ko ba gakoboria anene Amasi kanyara ko bagakwegwa abarai ao abo banyara ko bagochorwa mone serikali na boigo ase chi county engana nigo ya chire magega ya okongusana ogotindi gogotaigwana okwanyara ko bagokorekana asubwango igase skuru ya Kisii National Polytechnic anene ase omoroberio bwokomwenia omo principal bwa eskuru eyo omoroberio boigo gosomega onyata ko bagokoreta amo omugabano we county ya Kisii Paul Simbarati no muwaziri Ezekiel Machogu asokongusana na boigo chingwana chingongu chanyata ko bachikobato kwa se omuyego yo Tunara tawanito ina inturu na ni Gusii sabeta mtwale wa sakatwesi pi emeraka matoru asiku emeraka matoru ndio tunara mrenyo kama rocho kwa abantu ndwale susu umeshimira waziri chipesa cha kaunti ya Chihawa mafunga ya parali ekanora zero yesu ya parali ekanora zero ebile limwa tetoreka wandoni mtu usawi la funga akoloko wale ni mtu kwa president Ruto akoloko ruteka kwa Nairobi alitoka shule ya parali alitoka na mafunga ya parali ekala ni kutia kwa maya ndio kesho kuinga macho ni biara 2027 ni agandaka ndio tangaza kwa macho ni agandaka ndio kwa macho aba Gusii elisa kubunde elisa yote abantu babo bari garanse n'ibikubaho ingi yako yara mpe kwa maskani yao ni wangu wabaya na kia zimwazika awalito ndio na goransa lakini maskani uchaso litochorete ikalanse n'ibikubaho kwa maskani kwa ndio maskani ila kile ndio kwa hiyo haya msa moja wako Perane afisila fasikoro presidenti wazawakolowazi. Yoni alekana na msala. Mtani unaka kosho nina ama afikani. Warabila ya tete kuna poganda raraira. Warabila sawa mwanje apa ya tete. Mware kwa msakaruma wako ya kwa mmeneni ya. Na alekuma wa afisila wa Gusii. Wanafaka wako ilaji sara jirichio wako. Mbasa nigeteme tu ama salamu usala nino uwende muri Kisii County usembwa bwana ama lekana barasa ya tano ya Samuel ni tanani isana isapo ni 18 ya morere ekarawa chalira baraya babi ayo naria agendera litskoria lero ase constituency ya Nyaribari Masaba anene ase kanisa Catholic yali atirimba yegotoka ime ward
ya Gesusu ime county ya Nyamira mwancho morira ni gotokomanyigwa nigo ya mate ya mukuru wa sekenyoro kiabo charia ikegotoka ime sub county ya Masaba North county Nyamira ya mate ya nyareko bego eso kebene na koboria basamaria abaya banyareko babako basira ase omoroberio boko mwenia omwanchwa obasirieta Nelson Ngoba oyo nyarako bagosirio bugima bwaye gwetera ase okwerusia obogima korengana ne amate yo nigo batebere nganya gusira nyarako bagakwerusio bugima ase chinchera cyo botutukanu ekyo kirere barabugo ikerabo nigo bataranyora enchera yo kunyarako bagakobeka emirobyo bene yo komweni omoriki oitokore county ya Nyamira Paul Kapokara na nyarako bagago ikirana ase enka eyo ya nyagosira na gusanga mwana intorobotiro kobatia Yamatiga ya nyagosira Nelson Onkoba oyotoka nyombo mwari tukore ijuma gesungetie nigekwerera amayanda bwatete amategeka kubwatekana muno gusiria kwa omwanchobo umwana wana gaja akarwa malaria yo bongenene bano bonamenye tamanye kunywa malio gayo onyuwe kutumia ya rwali temba kabona kunywa malio gayo onyuwe dime sina ama gaiteti ndendo ukuru ntigire Tata silete miaka ya edirange 30 agantigira abana baye 10 anganganire pake si ikero bono umwana yagachakarwara obongo bw'umutwe gerarwara obongo yani burwiru bw'umutwe tuamurwe nere ange miaka 20 bono kerenga kimataramenyete clinic no akumutinyi kero mutinyi nara ogenda malio bobuyi Bueno, rinde kare ikara misi botuko botwa kwanete bia akagenda karara mwaye tuji kumudurama tukanyora agakwete Kuringana moni amategeka Nelson Onkoba ni gaberega gotwara muchando bwobonga segekege tambe ko gwikabuno gokwa kwaye taoroge tibimanyirire binde byonse byogokwa egento gwikabuno bagenderete ko umatera ito stokete inje twa kwanto mushana lakini tindo jitariri ende lakini tara koro kitariri ende yo gochukwa inje togo kwa nere boire I don't know and kiabete tusabirani anyagerega kusiya itogo sandonsi ntoko mayanga kere Urorobo nene nigatigire magega abana abo batarakora chisukuru murugyoye oyubo igorware tuborire bwe stroke asebono amategeka ya sokire na kugendera koboria basamaria abo yagwesona nigati iriko bakonya kuroberia miroberi yo kumaine nyagusira nabo igogusira abana abiga iriko genderia masomo abo asebo igobaganire omurwiro yotikara oyoro murugyoye nere kunyara kubaga gusirwa ase amaryogo unenchire yemo yo kubatoria samarita nguru Grace mara mwakanyambati Nchoma numa abo mwana oyo nyagusira nande gakini gonkorera marigama kiakira atikiro bururu ngimagega mwana no murweire nabana baye mbatagete skuru osoma ona asabira ngaki mwari wanje motokonye kiagera twasiri bo mwana mutore ngo mwanchumye kono aba mintu gaki motorera mabira nabo tore no gukumia konene kurwara kwayo urwarira matuka matambe kurende chekiri chinga kyo monene omwirire ototigiro mongi no yoro murweire amuna abana baye nabo tukumetie tosina tukuchakira na tukuchikokorera Ankonire mwana yakonde college rozi kwanze no yo na secondary nanje nyunya itali mbwenere njaka bakore Pastor Angelica Kirubo oyubo igoro yo mabwa bamathabaiga nigo akoboria abantu kero bwato muchando bwobongo kunyara ko bagusanga muna bamwabo na nene wetiga asamago ko yo munguru elio anyara ko bagakobororoberie mechandi jo bagwetera subiko obwensejiga anene bigolie byebike kamubwato muchando ikaba minange soachi kanisa no muranyoro bokonyi no muranyoro bosemi mukine mumanyete ngana tiririra abeli kongwa subuswa nyasaye na inde tema gusanga nabantu bamino elinde elio kwanyoro bokonyi no kuguswa kwa moyo igo nari gusaba nyasaye barwanire bigolie bike na inde anyara ko bagakobwa tokoboko asobuya na asobogimo bwega na inde mubabalemereri na kuganya chinga kicha nyasaye ni chingia Ginko ripoteri getaseni kia obwanchete kia Ndizi TV kurugega seka yore kiga kia bochalia imeye kaunti ya Nyamira enche konguru kwa Polycarp Biamono omoriki oito Paul Kapokara sorobotirwa senchire boikira ntono gosemerenga abasamaria bayana boigo abarai banyara ko bagweso kia sekerenga yoko bwatesi amate yenyare ko bage komwenia
omwanchobo ayande hayalengete nabo iganyare ko bagwata ku rukinsemo imense ya Kenya nigo lisikolero omokonyi bw'omurayi bw'ense Rigathi Gachagua nyara ko bagagwikirana asomo sangerekana osomo yega bw'amasabo oyo nyara ko bakorekana ase kanise Katoliki ya St Andrews ka Waimea County ya Trans Nzoia gukwana kurwa senseme yo nigo Gachagua nyara ko bagakokera emerobiri yanyare ko bagekoirwa nobotenerwe county iyo lyo konekia buna amagendro anyare ko bagakoikera abamenyi bensemo iyo boigo Gachagua na irali bagiryo koerera gati y'ebitambukiro naboigo emerobiryo ya serikali yanyare ko bagekoira asekerenga gyo konekia buna nyare ko bagekoikera chira cha magendro balinyo sero amona mange Kagokwana imeye county iyo ya Trans Nzoia omokonyi bw'omurayi bw'ense Rigathi Gachagua nigo agokera ekerengo kyoboremi asabori abaremi kobeko mukiana bayigo gutumeka rigesa ryabo buya. Hii Trans Nzoia county ni ya maana katika food security of our nation. This is a great county. It is so important in matters food security. Na ndio rais alipochukua ushukani tulikuta tukiingia bolea ilikuwa shilingi 7,000. Rais amengangana, as we speak today bolea is 2,500 na imejazwa hapa katika Trans Nzoia. And governor, nataka nikushukuru kwa kufanya last mile kusambaza bolea ikaribie wakulima, na mimi nataka kuomba nyinyi mtie bidii, lakini watu ya Trans Nzoia pia mukilima mahindi vile mmelima vizuri musiuze kila kitu, mbakisha ingine ya kukula. Gachagua boigo na inekemerobere mekiranu ya serikali ya Kenya Kwanza asogosira chisemi asaru kuboria gochase aborokia ba junior secondary school utabaseria abana gochinga kubwatikana noburemeru. Mambo ya walimu, tumeandika walimu 56,000 kujaribu kusaidia kila shule. Mwalimu asikuse mtoto ati mambo ya uniform na mambo ya dawati. Kama mzazi hana pesa ya uniform asome na ile ya zamani mpaka ile ingine ipatikane. Nechinga kyokuboria kwa ruwe wago chiase aboro kiase chiskuru Waimea County yo gutabaseria abana gochinga igekogera serikali nigekorwa masomo abosa. Katika national government sisi kama wazazi tumeambiwa ya kwamba primary schools na day schools ni free of charge. Lakini katika eneo zetu huku Kwanza kutokea Jumatatu mpaka Ijumaa teachers wanafukuza watoto nyumbani ati walete pesa. Mimi naomba wabunge wetu ambao mko hapa muambie hawa head teachers kama masomo ni bure ikuwe bure. Waziri Bobochenu Susan Nakumincha nigo ayenekeria abamenyi bechinsemechyo emerobere mekiranu yogo chegosira na bayigo gokinya ebirengo byobochenu. Zile sheria ambazo nimeleta za afya ni kuhakikisha ya kwamba wewe Mkenya ile hospitali iko karibu na wewe ukienda unapata mhudumu wa afya, unapata dawa na unapata vifaa vya kuhudu. Omugavana bwe county ya Trans Nzoia George Natembea nigo arokana kuoko bako murobero bubwa gachipwe chinyomba aserigo rirense na watabune county yo nigo be ariganetie asogosira omurobero yo. Mambo ya affordable housing imesemekana hapa ni project muhimu sana katika serikali ya Kenya Kwanza. Natembea boigo nigaboria serikali kwenekia buna ebitambukiro byabo nigo bire ebikiranu eryo tareto botutukanu gati ya serikali nene na boigo serikali Church County. The government, when a government makes a decision, not all decisions are popular. Do not confuse us as county government. Wakati rais amesema hivi tunaanza kumsupport alafu mna change bila kutuambia kwamba mna change na mnawekelea watu wengine. Hapana. Omonogeri bwe bunke nene Moses Masika wetangule gati ya baraibande nigo bagania obomo ase serikali ya Kenya Kwanza asenchire mo yogosikia Kenya bosio. Nairobi. Ile na waomba ndugu zangu wa Trans Nzoia, tushikane tuwe kitu kimoja. Mushikirikiane na gavana wenu. Kwa sababu kura itakuwa 2027. Sasa ni kuchapa kazi. Muchape kazi, mubadilishe sura ya Trans Nzoia. Na waomba sisi watu ya eneo hili. Mimi ni chairman ya Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Kakamega paka Busia. Kuunganisha nyinyi kama jamii. Ndiposa jamii kama ya mheshimiwa Deputy President ituheshimu, lazima tuwe na umoja. Na ndio tukiuliza kitu
hata kwa serikali tunaipata rahisi kwa vile sisi tuko na umoja, tumeungana. Mono muliki oito Evalino Sero asoroboti urwa senchera yobo ikerano ime kaunti ya Meru nigo abarai bobo mubwazi miyo bakora wa amono murai bwekiama kia waipa Kalonzo Musio kabanyare ko bagwesokia nakogikeria obo koreri obo bibwe serikali ya Josephat bire nigo yasinyirwe oikiranie chire chemagendere yanete ko bagekuriera aba Kenya gukwana kurwase kaunti eyo nigo Kalonzo boigo anyare ko bagako muburi murai bwense Daktari William Ruto anyare ko baga kwerusa na neno ko bwato ka chingwa na echo chirengete anene gosalia obo koreri obuyabwa ekegambero wako mamlakani sasa. They have turned Kenya into a lying nation. Kila kitu wanasema ni uongo. Walikuwa wamesema ati mkiwapa nafasi wakiapishwa tu kuweka Biblia chini, bei ya vitu itakuja wapi? Chini. Wakasema mama mboga, watu wa chini, boda boda, mambo yenu mtainuliwa mtoke bottom mupelekwe wapi? Up. Ile kitu tu imeenda up. Sio mama mboga, sio boda boda, ni ushuru wa Zakayo. Kweli si kweli? Justice Martha Koome alipatia watu wa Kenya serikali, sisi tulikuwa tumepinga. Akatoa uamuzi, hatukukubaliana nao, lakini tukaajibika. Sasa siingiliwe tena. Chief Justice Martha Koome ni mtoto wa Meru. Ni kweli si kweli? Wengine wanasema ni kama wanataka kufanya mswada watoe Martha Koome. Tutaandamana mpaka Maua, mpaka Sekuru, mpaka Meru, Mutindo, hiyo yote Kakoromoni. Hatutakubali. Togosuka motwe anene asengana erengete kiombe keria yokorwania amariogo gosobotumekibwa mariogo atancheri katika bo ariogo tindia keria kiana kada nigo bono abakagerwa babere babekirwe byara ko batekana na obonyabyo botindi obonyarete ko bokorekana obutuko bokira rero anene me county ya Kilifi na boigo emesogoto yenyasore gwetania chiminye nigo boigo yenyarete ko bage gotoka kurwa ase abakagerwa abugo kwana nigo muteneri bwekiombe ekyo kiana kada Timothy gose Antonio Merikwa atabirenga obonyabyo mbochiko baboko gendera anena sorogongoro wa coast likonekia buna ebikorwa byonsi ebyo birengete obonia no botumeki bwa mariogo yogotindia tancheri mese ya Kenya byanyare ko bigokorwa limorioka. What we've done here marks the beginning of the investigation process. For now they are suspects. We'll get to the bottom of it to know who the main supplier is. I can call the individual here a mini wholesaler because they are selling them in rolls. We want to know who the wholesaler is, who the distributor is. We'll follow this up until the source. Isi wetu wa Mtwapa area hii na Mombasa kwa jumla. Mombasa yote yalia na tungeomba msiondoke mapema. Tuone ya kwamba kila kitu kwa watoto au wote naona wanalia, kila nyumba hapa ina shida. Kila nyumba unasikia masauti kweli kweli, tena kina mama. Kwa hivyo tuomba serikali yetu ezidi kuwapa support. Togosuka mutume county ya Narok nigo aboroki wa gwetania kurwasi chiskuru emerongo etato kurwasi county ya Narok banyarekoba bagoswani wa bene asomoro biri bokonyora amaigeri chinchira ao baranyarekoba bakorenda ebinto biri bito etana negati yabo ekonyora amaigerio ye chinchira baranyarekoba gochakia anene chinasari chia obosimeki bwemete no mayega abo igonyarakoba gosiori wa bene korwago imeye yume ya university ya Masai Mara anyara koba gukora waboigono mo director bwekiombe keria ya oko egerera ibinto bito tainaine nema na boigo oboteneri bwa university eyo ya Masai Mara no nyara bo nigo mo director yo nema anyara koba kuria irangana chikoba kubwatera namone wizara yechisemi elio kwenekia buna borokiwa ha banke anemense ya Kenya banyara koba gutwara amaigeria yo. Environmental clubs today speaks to the conscience of our students. They need to learn that this is my environment, it's my life and my responsibility.
because this is the message that needs to get to our children. We need to spread the gospel of environmental consciousness in our schools. Awareness and practical engagement, we aim to inculcate generation of environmental leaders who are empowered to make informed decisions and drive positive change in their communities. Children are the future of our planet. The university aims at establishing 100 environmental clubs in the next 2 years. For change and play an important role in fostering the sustainable future and preserving our country through giving out. Anchomo ligereria na mange tuako aliganeretie ime ya Amayia Chinsa Isato kolende asengaki Gusii kolende kubatakana ne chingaki nebiro no toko yakera omosumari Amayia Chinsa Isato emaragoba ya bono ngireli bageri kugwakara ngambia muno mwanchomo ligereria soko nekya bakabonera ko kubwatia emeroberio ya itokurwa kiete goikera chingaki bunechi bego sange karengeri kiago amona intwa sabariki baito bamangana Amayia mbia mero kigima na inwe ko ene kinga mwanyale ko bamoko ya sangiria seribo elimo tonyara ko ba etogosanga amona igati abali bagenda to bagotebangano bagenda to kubati merobeli ito wetera semitandao Teresa Ombogo kuruchinse mocha Saudia agotebanga Amaya ayanyalire ko baga ku Momanyi maragoba ya bono Evangelist Dickson Obure agotebanga abanyali bali motige ekenyombapi nalyo murabe abaraya se county ibine birengelyo byagati ya amashabiki yali agenda tokabaga gotobwatia nalega yokorokonga aizo oyo gokora ase sector ya Obosombi na Mandevu osechinderu bagotanga na otagenda tokobwatia Amayia emaragoba ya bono kurwa ase sako area ya Kimawa omwancho moligeria nakoganirie oboligerio bya bwemero bilemege taseni kia Ndizi TV Sara Momanyi nero nyara kobaga kwenekia unachibicha amonelio kichago chira senchira yobo ikero litera ngoro kwa Josephat Amisi nakoganirie oboligeria obiya tomerane ankyo imeyemanye Jumatatu.